Ang buhan ko taphambor beli la acara pameringu eti la ye kabege ka TV. Pande di tarong na pulong na miri malakata hamayang. Domiri kapipi ari kama la dalong buhang mo nya parong ya na pulo manang mo. Amin. Ang buhang ko na pulong na parong da rukuna na paranding luri palupango. Weleng la Yeremia kawud utal kampul tayo lundalar batu lupalandalar do kampulo namu. Nandalar na papatanan dan dalar hakampulu nom wawana. Natau Yahunda dang nama mandapula Yeruhali na papamaraha daluri mananda. Na prain Yeruhali na apa. Papatumuya imiri ma pamandanya. Ang buhang latam na miriyang karito. Minyan hatu anak yedang na madira patiang uyana na pambadan janji na ina ang amana. Kang kikimandayin buna bana patiang na anak yed anu na deng parhaya manaja na ina na ang naamana ruko nona. Na parhaya iyana wanya kaparu kana patiang dang kana mono. Tanong bud inyuta imiri na paranding luri palupang na mandula tanyuta kagikihanggan danya na maharui laluri na. Ang buhang utam mirih kreto. Yeremia kawutal kambul taylu iyana. Ruku na pulong monong na miri. Napapatakan na Yeremia duma datau Israel. Ladalu ninja laluri na maharui lapangia pawarunja. Andalar hakampul namu miri na paranding. Yehuda da salamat mawan. Dangu da Yeruhali ni manjaana laluri na mahamu. Natamu da dumala Yeruhali wana imiri mapamadanya. Yana wana duka imiri na makapipiha. Na paranding na iya mayaka nduma anyuda. Tapi roku na imiri Yehu nuwa na Daud nama ngandi yana luri palupang. Ang buhang utan miri Yehu karito. Laluri yana nyuta takalihanganya na maharui hilupa tambotamono. Ia batulanu ta apa ya na paranding na miri ruku na luri palupa. Yeremia na panaw na nyuta kata parhaya le miri nama apa ya na pambada paranding na himiri Yehu na bukti mayaka na paranding na miri yedu yaka matahanganya na maharui dengu manda kata apa ya na pulong na miri na mawanda luri na mahamu dangu na mamanjakuna na mamanjakku. Amin. Ang buhangku mailang kata hamayang miri kapipi ari kama parhaya ya garay na pambadan janjimu laluri mo kang gikihamang pamahangga niya na maharoi laluri mo. Amin. Ang buhang utakayo na pulong ni miri ang pumaruang lupa like ya subscribe dan pabiri niya.